Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Program kulturartistik me karakter edukativ. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetniški program izobraževalnega značaja. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Ovaj stari Kupekov džingl, vama koji slušate Kupek redovno, vjerujem da znate da ćemo večeras slušati jedno arhivsko izdanje i naravno u pravu ste. Zbog naravno burnih historijskih okolnosti u Beogradu i Srbiji, ali i zbog velike tragedije koja se desila u Makedoniji i Kočanima, slušat ćemo 184. Kupek negdje od prije nekih 8 godina, kada smo razgovarali sa Vaskom Atanasovskim iz Bernis Propagande, benda koji nažalost više ne postoji, ali Vasko je i dalje tu i dalje pravi sjajnu muziku. Slušat ćemo prosto kako bi se malo još dodatno uputili u Makedoniju i makedonsku muzičku scenu, a ne samo i u muzičku, nego i političku, jer to su bili Bernis Propaganda, a to je na kraju krajeva i sam Vasko. Dakle, u nastavku slušamo 184. Kupek izdanje. Dečko koji obećava. Da, nekad je to bio Aleksandar Berček, odnosno Slobodan Milošević, ako se sjećate onoga filma iz 80-ih godina
obojica su, rekao bih, svoje potencijale protraćili ih ili ih iskoristili u potpuno pogrešne namjene, a ovaj dečko koji obećava nam dolazi iz Zagreb grada i to od benda No Instigator. A i vuče malo na novi talas, zar ne? Odnosno novi val. Sad, prije nekih 15-20 godina, dečko koji obećava je vjerovatno bio i gost u ovom 184. kupeku. Danas je on puno više od toga. I možda čak i ako nije bio dečko koji obećava, uradio je puno. Uradio je puno za Skoplje, uradio je puno za Makedoniju, uradio je puno za Jugoslaviju, uradio je puno za Balkan. Dakle, naš gost u ovom kupek izdanju je Vasko Atanasovski iz benda Burnies Propaganda. Benda koji za sebe ima 4 albuma, a u pripremi je i 5. Bend koji je od početka, rekao bih, izazvao popriličnu pažnju svojim direktnim tekstovima, stavovima. Bend čija bi muzika mogla biti idealan soundtrack za neku revoluciju, onu koja se eto na kraju u Makedoniji nije desila, a možda je tako i bolje, jer revolucija košta i to, nažalost, košta i života. Ali Vasko je puno više od Burnies Propagande. Se plašam od naši emigranti, jer sve hrabri, a veke nesmeli mladi. Slušali smo pjesmu Laži me, koja se nalazi i na posljednjem albumu Burnies Propagande koji se zove Politika. Vasko je ovo uradio samostalno, rekao bih, kako mi se čini, zapravo onako kako će u buduće zvučati i sam bend na onom 5. albumu koji se
uskoro, odnosno koji se i priprema ovih dana, o čemu smo sa Vaskom između ostalog i pričali. A prije nego što mi krenemo na razgovor sa Vaskom, slušamo kako Bernie's propaganda zvuči sada, slušamo nastavnu politiku i onda bendovsku verziju iste pjesme koju smo upravo poslušali i onda slijedi Vasko i to je to. Budite sa nama.
Kulturno-umetnička programa od edukativen karakter. Vasko, Izvolite. dobrodošao u Kupek. Dobro vas našao. Kako je, šta se radi? Pa dobro, evo sam na poslu sa Denijem isto iz Berens propagande. Tu je i moj prijatelj Darko. Radimo u nekom novom klubu, javni alternativni prostor, Blabla klub. To je isto u sklopu internet televizije, postoji Blabla televizija koja je rock and roll muzičke televizije i tako, to su ljudi iz bendova, moji šefovi, znači ljudi s kojima se znam i onako sve mi je lako, znači tu radimo, organiziramo bendove, sad smo počeli pre mjesec dana sa klubom, inače televizija traje već 3 godina i tako, interesantno je. Ufeli sam. Da, pa vidim, spojili ste sve pomalo od benda, muzike, televizije, rekao bih zapravo da stvarate neki svoj paralelni svijet koji možda nedostaje. Vidiš kakav je ovaj svet sada u ovom trenutku, nije baš lep i mi se malo trudimo da tu magiju koju ljudi imaju privučemo ovdje, za sad nam uspeva, tako da u ovoj krizi ljudi su to nekako prihvatili kao neko normalno mjesto, znajući ekipu koja tu radi, tako da nekako sve ide ok za sada. Još nismo bogati, mislim nismo parati, ali smo bogati, što bi rekao moj friend Darko iz Puke kozmetike. Pa naravno, nije sve u novcu, bogatstvo se mjeri i na druge načine. Pa normalno. U potpunosti se slažem sa tobom. Ajmo mi malo da pričamo prvenstveno, u stvari sve to što radiš naravno ima puno veze jedno sa drugim i sa Bernis propagandom, ali hajde, to nam je negdje kao bio osnovni motiv za ovaj razgovor, a povod, s obzirom da je Bernis propaganda band takav kakav već jeste, poprilično direktan u tom i nekom i društvenom i političkom smislu, a s obzirom na sva ova dešavanja po Makedoniji, eto, pa mogu da kažem ne samo posljednjih nekoliko mjeseci, nego posljednje 2-3 godine, a budemo li išli previše daleko, mogu da kažem i posljednjih 25 godina, da, gdje je nekako isto kao i svuda ovdje kod nas mir je izgleda samo kao međufaza između dva rata, jel? Sad ovo, a? Pa, ne znam. A ne znam, ja znaš kako razmišljam o tome, da rat non stop traje, znaš. Pa da. Rat u svijetu traje non stop, to možemo vidjeti sad na internetu, čak i ljudi koji to ne zanima i ljudi koji čak ne žele uopšte to vidjeti, mogu vidjeti čak i online. A uvijek to baš smo sinoć pričali, ja kažem, sreća je kad ti je rat nije u tvojom teritoriju. A izgleda da nas je ta sreća pomalo napušta, ali mislim da će to ljudi ovdje iskulirati, znaš, da neće biti tog rata. Ja se zaista nadam, eto, ja sam baš nedavno i bio u Skoplju i negdje sam tu nadu i ponio sa sobom nazad, moram da ti priznam, da će se tako zaista i desiti. Ali, prvenstveno, ajde da mi malo objasniš, bend ima iza sebe 4 albuma, je li tako, da? Da, mislim, čitava ta situacija, koliko već 7 ili 9 godina, što se ja nešto permutovao brojke, postoji? Pa mi smo već 11 godina. 11, eto. Postojimo od 2006. od leta 2006. ali mi računamo drugi mjesec 2017. kad smo osvirali prvi koncert. Znači, i tako smo i ove godine uradili u drugom mjesecu 2 koncerta u Skoplju.
s čime smo proslavili 10 godina od našeg prvog koncerta. Inače mi već band koji eto ovog leta postoji 11. Svaka čast, šta da kažem. Koliko još? Pa ne znamo, sad već imamo samo naslovicu za novi album. Sinoć smo pričali s jednim frendom da uredimo prvo, imamo naslovicu, uradit ćemo omot, pa uradit ćemo i pesme posle. To nam je ideja. Prošli album, u stvari još uvijek aktuelni, koji se zove Politika, je donio u tom smislu i neke promjene u samom zvuku benda. Nije donio toliko promjene, rekao bih, u onome što želite da kažete, što želite da poručite, ali je donio eto tu neku vrstu zvučne promjene. Da li pripremate opet nešto slično i za evo sad ovaj novi koji se radi? Pa, lepo si to primetio, promjena je došla nekako na silu, znaš. Jer nam se band u jednom trenutku nije se raspao sa 10 kovova, znaš. Ako smo imali ako smo mi bili brod sa postavom od 4 ljudi, odjednom dvoje, ostalo je samo dvoje. I onda smo završili u studiju. Ja sam skužio da se jako puno družim sa Denijem Krstevim iz benda Fonija. Jedan jako mlad, jako simpatičan i vredan momak koji razume stvari oko produkcije i on je bendski tip čovjeka. I onda smo krenuli polako, nismo ni znali, uopšte nismo ni radili takvu muziku, ni on ni ja. I ploču smo uradili, pozajmili smo 2-kanalnu karticu od jednog frenda, to je bilo u garaži, miksali smo na hi-fi zvučnike koji jedan je otkazao u procesu, ali nama to nije bilo bitno, najbitnije nam je bilo da budemo ono što smo uvek bili, taj neki do-it-yourself punk band u razmišljanju, znaš, da nije nam bitno, nikad nam produkcija nije bila jača strana i mi nikad nismo ni plaćali neke pare za produkciju, znaš, više smo garažna fora, frendovi i to. Tako da, sada smo dosta smo bio je jedan stari basista je svirao sa nama, Saša, pa je otišao u Irsku i sada smo nekako nas troje ostali u bendu, ali imamo u zadnjih par nastupa, isto nam se pridružio bubnjar Fonije, Kristijan Lafazanovski i Oliver Josifovski iz benda Ljubojna koji svira bas, znači to je za live. Tako da to nam je neka postava koja sad funkcioniše. Tako da smo od 3 do 5 ljudi na stage-u. 3 do 5 na stage-u, da, ispada da vas je više nego što vas je bilo u onoj prvobitnoj pa da, bilo nas je 4, da smo od 3 do 5, znaš. Menja se taktika tima, znaš. Vidjet ćemo. Kaži mi šta je bio povod, ako je tako nešto uopšte postojalo, za tu promjenu zvuka? Pa rekao sam ti, to se slučajno desilo. Mi smo i pre toga nešto planirali da dodamo nešto u soundu, možda se to nije svidjelo tadašnjoj postavi i tako, znaš, ali uobičajene bendske stvari, nije tu ništa tragično ili ne znam kako. Mi smo mala deca za one jake postave koje su se menjale, recimo u disciplini kičme, obojenom programu, Party Breakers i tako dalje i tako dalje. Jedino to je, znaš, kad si mlad bend, uopće ne računaš na te stvari, misliš da će sve trajati doživotno, ali kad krenu stvari, turneje, znaš, preživljavanje, ima novca, nema novca, ljudima se sviđa, ne sviđa, onda kužiš da je jako teško održati tu postavu i onda tražiš ljude i oni te traže koji bi htjeli da budu u toj priči, znaš. Ali kažem ti, sad smo dosta stabilni zadnjih 3 godine, iako se oko nas postoji taj, recimo, malo negativan imidž da smo promijenili sound, da smo ludi, ne jebemo nikog i tako dalje, ali u našim očima to je pravi preduslov da postaneš cijenjen band, da te ljudi pamte, jer nije poenta u savršenstvu, poenta je u borbi, poenta je u iskrenosti i tako, mi stvarno ne znamo šta radimo, pričamo o tehničkim stvarima, stvarno ne znamo šta radimo, ali sa druge strane kao neki kolektiv koji sad živi u Skopju i jednostavno to je čut muzičara i umetnika da beleže stvari, mislim da smo konačno našli pravi način kako da to radimo i sad smo totalno opušteni, rekli smo da prvi put posle 11 godina pokušamo da ne forsiramo stvari, da ne idemo na turneje,
da nemamo deadline za ploču, jednostavno radimo i ono, uživamo i znaš šta je nevjerovatno da nas puno ljudi zove, ono. A mi ono, nismo uopšte u fazonu da sviramo, znaš, kao, hoćemo da malo promenimo cijelu priču, da se malo maknemo iz tih klubova, znaš. Da. I tako sa ovom drugom pločom, peta ploča koju radimo zove se Druga mladost, Treći svjetski rat. I to nas je navelo na dosta razmišljenja i rešili smo da hoćemo da budemo band koji bi svirao recimo u ovim domovima za kulturu, centrima, za mestima koji su napravljeni, pozorišta za slušanje muziku. I planiramo da dosta usporimo muziku, da budemo više uradili smo sad jednu stvar, znaš, u ovoj postavi. Mislim, koja otprilike determinira sound novog albuma. I ono, dosta smo ono mellow, još smo melanholični, još smo spori od politike, tako da vidjet ćemo šta će se desiti, ali ako uspemo da izađemo iz kanđi tih rock klubova i uđemo ono, tamo samo na after partiju kad bi bili DJ, recimo posle našeg nastupa u nekom finom kulturnom centru, recimo u Zaječaru ili u Zaboku, eto tako nešto, znaš, to nas zanima. A reci mi, znaš, da, mislim, to mi je jako... sindikata, te fore, brat. Da. To mi je jako simpatično s obzirom na energiju koju vi odašiljate sa bine i sa druge strane sjediti u jednom prostoru poput Doma sindikata ili nekog doma kulture koji su uglavnom, ja vjerujem da je tako isto i u Makedoniji, poprilično ruinirani, ako uopšte više i postoje. Pa da, situacija nije vesela, ali dosta se toga sad sa lokalnom samoupravom investiralo. Koja je fora? Šta radimo sa ljudima koji su 40+, koji su ljudi koji slušaju muziku, kupuju vinile ili su kupovali i znaju da ploču treba preslušati minimum 3 puta i da ako band želi da se sedi, da trebaš sesti i vidjeti šta se dešava, jer isto band misli u istom trenutku i na tebe, znaš. I nama je cilj da malo sad, previše smo mi furali na tu studentsku ekipu koja se vidjela da se u ovim svim protestima malo prodala, znaš, i malo izgubila. Jer, ja to kažem za ovim mojim prijateljem iz Vajla, znaš, kao osjeti se nekad kad vidiš, kad nekome fali 10-15 godina punka i rock'n'rolla, znaš. I sad fora je da hoćemo da prezentiramo našu muziku ispred baš te publike kojima ne fali ni punk, ni rock'n'roll, ni političko znanje, ni umjetnost života i preživljavanja. Neki ljudi koji se uopšte ne trebaju slagati sa nama, znaš. Jer kad ti pogledaš recimo predstavu ili neki film, ti se ne moraš složiti sa filmom, tako sa rediteljem, ali možeš pogledati film tako i osjećati se dobro ili loše, nije bitno, ali zadovoljiti tvoju potrebu za kulturom, recimo. To je naša neka cilj, ali napominjem da sve mi ovo želimo raditi u istom fazonu, znači do it yourself, mi smo još uvijek do it yourself. Sad neki ljudi kažu najveći do it yourself band na Balkanu, što i možda nije daleko od istine, jer smo recimo na zadnjem našem nastupu imali 1850 ljudi. Svirali smo 2 koncerta u dvorani za 1000 ljudi i sve mi sami organizirali. Došao je bubnjar Gang of Foura, znaš, tu najveći DJ iz hip-hopa, ovaj Oliver iz Ljubljane, znaš, i to smo sve sami mi uradili. I sad, u svim ovim godinama i svi naši labeli, recimo i Munni i svi ljudi koji su nam pomagali su bili ljudi koji dolaze iz te scene, znaš. Tako da, nadam se i vjerujem da, jer tako i mi rastamo, znaš, i mi se već dolazimo blizu tih 40 godina, znaš, i zanima me da li možemo tu kulturu malo prenijeti tamo gdje obično egzistira neka jalova, dirigirana kultura, znaš, koja ne znači ništa. Čak i kad je narodna muzika, to je već toliko isforsirano da nema veza, znaš. Ti ljudi koji igraju to kolo ili sviraju tu muziku, uopšte ne slušaju kući takvu muziku, ne kužete stihove, tu patnju, taj makedonski blues, tu, kako bi rekao moj prijatelj Hinki, Endless Balkan Story, znaš, to je, tako se zove naš film, znaš, Endless Balkan Story, kako bi ga razumeli stranci, znaš. Inače, naš film se zove Balkan i je jako jedan lep film, znaš, i nama je cilj da ostanemo u tom filmu, znaš. Nama se Balkan sviđa, znaš, ali i taj Balkan koji nam se sviđa želimo da isforsiramo, da prikažemo ljudima u nekim finim prostorima. Da li to znači u tom nekom tekstualnom smislu i neka vrsta otupljivanja oštrice koja vam je poprilično oštra bila? Ne. Nikakvi kompromisi. Znaš li koja priča, recimo sad kad su se desile sve te jake revolucije u Skoplju, mi smo par puta
imali situacije kad su ljudi pokušavali da nas izmanipuliraju, da nas iskoriste u svom tom političkom, recimo, politikanskom, ne političkom diskursu, znaš. I onda mi smo tu dosta lukavo igrali, znaš, jer tu je bilo puno ljudi koji jednostavno su isto bili, kad su ljudi pokušali da ih izmanipuliraju, uspjeli su i bili su izmanipulirani, mislili su da se bore za neku jaku ideju. Na kraju se je vidjelo da su svi ti protesti jako izmanipulirani na strane velikih političkih stranaka. Sada, u toj situaciji, Bernas propaganda je nekako na svim tim protestima furali su našu muziku. Meni se to nekad sviđalo, nekad ne, znaš, kad vidim lika koji je sad bit će novi premijer Makedonije, meni se to ne sviđa mi se ni stari premijer Makedonije. Mislim, može, ali bez security u Bermudama, znaš, da dođe i da vidimo, znaš, koliko je jak stvarno, znaš. I onda kažem ti da onda ljudima je dosta od proroka, od svih tih fora, znaš. I onda sa albumom Politika mi smo postavili novi koncept koji je isto, mislim, eto, politika nije bilo otupljivanje oštrila, razumeš? Jer htjeli smo da kažemo da politika dolazi iz etimologija politike je življenje u zajednici. Tako da svi koji žive u zajednici, a to su svi ljudi koji žive i u selima i u gradovima, tako u organiziranim zajednicama su politički. Znači svi smo politika. Onda postavili smo pitanje, ako smo svi politika, otkud onda ti majmuni u kravatama i odelima zastupljaju nas? Jer ako su loši, zašto da mi njih ne nateramo da rade to zašto smo ih mi glasali, tako? I kad ti postaviš sve to na ličnom kontekstu i kad su tekstovi takvi, a ti dotičeš te stvari koje su politika, tako, onda ti nisi otupio ništa, nego si jednostavno ispoštovao publiku i samog sebi i ostvario jedan forum. Gdje ti nisi više savršen, nisi više heroj, nego si ti jedan od mnogih. I to je onda počinje i diskusija, počinju i svi stvari jer revolucija, ložio sam se na revoluciju kao klinac, sad se uopće ne ložim na revoluciju jer revolucija košta. Sva ta oružja, sva ta tehnika, sve to košta. I neko to mora platiti na kraju. Ja slažem se da na kraju života stiže račun, ali da ga svako sam plati. Hoću da ne plaćamo tuđe račune, to je poenta naše iduće ploče, znaš. I tu, vjeruj mi, bit će sporije, imat će ljudi prostora da sednu i da vide, znaš, da malo razmisle i da posle dođu i da imamo vremena da se vrate kući i da sutra idu na poslove, da uhvate zadnje autobuse, tramvaje, trolejbuse. Nadam se nekad i metroa, nadam se nekad i helikopteri, avione, a nadam se nekad da će i sami letiti i da popričamo lepo zašto smo mi tamo. Nama je bitno da svi koji su na koncertu znaju zašto su tamo, ne da se slažemo. Moram ti priznati da me sad živo kopka kako će to zvučati i još više kako će izgledati. Pa isto, to su samo ako primetiš lepo, mi smo kao dance band, ali uvijek imamo 2-3 jako spori i tužne pesme, još od prvog albuma. Sad, planiramo da live set bude da skupimo sve te spore, tužne pesme, da ih malo sredimo u ovom zvuku koji sad sviramo i da tako sviramo, znaš. Sad neće biti u prvom redu ti dance pesma, nego ove sporije. To je to nam je cilj. Vidjet ćemo, baš me briga ako izgubi. Ja ne vjerujem da se publika gubi, znaš. Pa ja vjerujem da vas već dovoljno dobro poznaju da i ne mogu sebi dozvoliti taj luksuz da se izgube u svemu tome. Vjerovatno će očekivati i direktan udarac u glavu što se tiče teksta i koliko čujem od tebe očigledno se neće razočarati. Druga mladost, treći svjetski rat, brate, to nam se dešava, to se svima nama dešava. Sad, recimo revival ploča, to je druga mladost. Onda you revival, to je druga mladost, neke komunjarske ideje, to je sve to druga mladost, tako. A u međuvremenu, treći svjetski rat, radi opasno, znači drugi svjetski rat je ništa jer drugi svjetski rat nije uništio Palmiru, nije uništio Sumer, nije uništio Asir, nije uništio Vavilon, nije uništio Egipat, ništa nije uništio, razumiješ, uništio je samo nadu u jednom trenutku koja se posle toga vratila i opet se oduzela, znaš, jer kažem ti evo sad pričamo o super 21. stoljeća, međutim
Да смо сигурни да знамо šta е 21 столетие, да смо сигурни сад кад нам луѓе могу учи компјутер без да ми знамо, знаеш. Да смо сигурни да е тоа окей. И нормално фора е сад мислили смо ми као уметници да jer zanima и филозофија и политика, Тина е рецимо била најболја на катедри филозофија у својој класи и добила е награду. Али се она одлучила ето да не ради тоа, се одлучила да биде у бенду или да ради плакате, знаеш, тоа ради, он е дизајнер. Баш због тога да оно ми е тоа рекла да не може причати од свим тим лудим идејама с коим се не слажа, знаеш, фора е да и у филозофија и уметност е исто како джез, ти не можеш дочи, не може джез дочи тебе, ти можеш дочи джезу, знаеш. Така да исто и 21 столетие е оно дошло нама, али nije to prava ljubav, moramo mi doći njemu, znaš. Da, pogotovo mi ovdje na Balkanu, za koje imam osjećaj da smo u to 21. stoljeće ušli izavši iz ratova, koji su još relativno svježi. Da. Tu prije svega govorim na prostore Bosne, Hrvatske, Kosova, pa eto u Makedoniji je bilo to 2001. godine, srećom bez nekih većih i težih posljedica, međutim evo mi te posljedice zapravo i dan danas zbrajamo, barem što se Makedonije same tiče, a i svih ovih ostalih novonastalih, nazovimo, država. Fora je da mi Balkanci, znaš, nikako da, recimo, znaš, kad ja sretnem ekipu iz Grčke na turneji, znači, ja se sa Grcima utimim za 2,3 sekunde, znaš, čuvam im parking, a mislim oni anarhisti, ja anarhista, ali svađamo se, znaš. Ali svađamo se zbog tugih problema i ja im kažem, vi ste super čovječe, mi se objašnjavamo, Aristotel, znaš, kao Metaksas, Pao, Kajek, sve i svašta, Makedonija, Aleksandar, Filip, bogovi, zašto su 12, znaš, Hapije, sve i svašta, brate. I ja kažem Grcima, brate, vi ste ludo educirani, imate super sens za humor, brate, ja želim da se družim sa vama, znaš. To je taj stav koji mi Balkanci nikako da razumemo. Znaš koliko sam puta vidio Hrvati iz Srbije, dolaze nam zajedno ljudi koji su recimo turbo folk ekipa, evo. Glupo je da to generaliziramo, ali ekipa koja ne zanima muzika, kultura koju mi pratimo i koji bi se inače mrzeli. I oni kao u Briselu vidjeli skopski kombi i kao gde ste, oni se druže, kao da brate, mrzim ga malo, ali tu ga ne mrzim, znaš, kao katastrofa izjava, ali ipak, znaš, kao gledam na stvari, 51% dobrog, idemo prema boljeg, znaš, nije 50-50, nije 90% lošeg, sad je 51% dobrog. Mislim da je i za Balkan takva prognoza, jer koliko i da smo mi mislimo da su glupi, ja mislim da nam više zapadnjaci furaju tu priču, znaš, jer nekako, ako smo realni, gazde Balkana su Nemci, tako to svi znamo, tako. To svi znamo. Ja bih rekao ne samo Balkana. Ali koji su gazda najvećih kompanija, to su multinacionalke sa dominantnim nemačkim kapitalom, znaš, ili austrijskim. I fora je da koliko da ovo zvuči ludo, znaš, kao ja mislim da je ovo borba za biznis kao i svi ratovi i da tu su Balkanci puno toga naučili i da ljudi koji ovdje imaju pare i su biznismeni hoće da oni furaju da budu gazde toga. Onda imaju svoje male privatne armije, ovi imaju svoje privatne armije, plavi šlemovi, NATO i tako dalje. A ovi imaju vojsku Jugoslavije, hrvatsku vojsku Makedonije i tako to ide, brate. I to je uvek ratovi i svi problemi su bili problemi bogatih ljudi. Ljudi koji imaju više nego što može da potroše, imaju više nego što može da potroši cijeli grad. I misle da je to okej. I najgore je kad normalni ljudi uzimaju za idol ili za uzore baš takve ljude. Da. To je problem Balkana, ništa više, ništa manje. Humor imamo, dobru hranu imamo, educirani smo, ništa više ako ništa drugo, bar od politikinog zabavnika ili manu stripa. Imamo afiniteta za sport, dokazali su i Srbi i Hrvati kad se utima da mogu pobediti Amerikance i to na sportu, samo srce, ruke i lopata, tako da uopšte nismo loši, muzika je genijalna, jedino je sranje ove bogataške stvari, carine, granice, murija, vojska, to je sranje, a to sponzoriraju bogataši koji nas pljačkaju i plaćaju te ljude koji su inače isto dio nas. Program Kulturartistik med karakter edukativ.
paradise. VIP in a paradise. Cancel VIP, cancel VIP, cancel VIP, cancel VIP in paradise. Send my message to the sky. Didn't give birth 7 times. So do I have a chance for VIP in a paradise? VIP in a paradise. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. U tom smislu Bernis propaganda poprilično dobro prolazi na čitavom ovom prostoru, bez obzira na tu neku, da kažem, malu jezičku barijeru koja mislim, u većini slučajeva zapravo i ne postoji. Pa da, znaš šta, super da koncert nije samo ono sviranje sat i po vremena, super da je koncert malo pre i malo posle toga i da uvek ljudi mogu da dođu i te pitaju i onda postoji internet, postoji Google Translate i uopšte ja mislim da, recimo ja slušam afričku muziku, dosta slušam Mahmuda Ahmeda, ništa ga ne razumem iz Etiopije, ništa ga ne razumem, ali sve ga razumem. Emocija moja, kao da slušam Tomu Zdravkovića, Zvonka Bogdana, Štulića sam sa akustičnom, tako, te fore, baš mi je lepo, pojma nemam šta peva čovjek. Tako da, pričao sam i sa par Amerikancima koji su kupili naše ploče dok smo tamo svirali, kažem, brate, ali to što nas ne razumeš, oni kažu, ma ne, ja sve razumem, uživao sam. Tako da, ovaj novi svet totalno razume da je sve u emociji, a stari svet nam brani da to imamo, jer ranije svet je bio suroviji zbog te nedovoljne zaštite od nasilja na ulicama, Sada je malo drugačije, sad su i drugačiji ljudi, sad su ljudi i mogu se istuširati, mogu pojesti, nije bitno lep margarin, nije bitno, im nešto će se naći, pustit ćeš televiziju, srećeš neku ekipu, nema toliko blata, ima asfalta, svetlo je, ne smete murija zamarati, nije tako loše, fora je da mi kao umetnici moramo to ponavljati, mi definitivno u tekstovima stavljamo loše stvari, ali u 90% ostatka života, kad mi recimo ne sviramo na stage-u, mi smo totalno pozitiva, totalno drugačiji od toga što pričamo, jer ti si osnovu dijaloga postavio preko svoje ploče, to je osnova komunikacija, ali nije to zaključak, nije to poenta, tako, poenta je u svemu ostalom, posle toga. Tako da, sve dok to mi osjećamo, svirat ćemo, kad osjetimo da uopšte nije tako, da smo negativne ekipe ili uopšte ne vjerujemo u tome, onda ćemo prekinuti. Valjda i svaka umetnost tada prekine, a ako idemo i u etimološki, umetnost je umešnost, to su bili prvi ljudi koji su radili handcraft. Znači svi koji su znali uraditi nešto, kad bi ti nekome rekao recimo u 10. stoljeću da je umjetnik, to znači da on zna napraviti stolicu ili brod ili tako nešto, ili žlicu, to su bili umetnici. I čovjek koji je tada recimo vjerovao u Boga, a tada Bog nije bilo to što se danas dešava ili recimo zadnjih 12-13 stoljeća, nego je bio neki malo slobodni koncept koji je još imao utjecaja od grčke klasične filozofije i njihovog koncepta od 12 glavnih bogova koji nisu uopšte savršeni. Tako da, ako je Evropa ustoličena na tom, na revivalu antike, onda totalno je Evropa juri u pogrešnom smeru, jer nije to uopće bila poenta, Evrope, jer kad ti uzmeš sve filozofije, bilo je, evo recimo evo da budem dobar komšija, da pohvalim Grke koji su izmislili tu filozofiju koju mi sad znamo. Kad bi ti išao kod njih u Delfiju, u centru sveta, u najvećem hramu, tamo je napisalo znaj sebe i ne pretjeruj.
I ako je Evropa sad postavljena na tim principima, onda ja mislim da Evropa nedovoljno poznaje sebe i pretjeruje, znaš. Da, u potpunosti se slažem sa tim, da. Mislim, a to je ta zanimljiva igra povratka, recimo, na mjesto nastajanja civilizacije, odnosno ove Evrope ovakva kakva jeste i način na koji se ta ista Evropa sada odnosi prema tome. Da, to je priča sada u kojoj možemo dalje da rasplićemo. Znaš šta hoću da ti kažem? Danas imaš ekipu koja tvrdi da je educirana, tako? Ja sam sreo ljudi koji su doktori političkih nauka, znaš, ili imaju tendenciju da to postane duboko educirana ekipa. I ta ekipa recimo ne poznaje plastično gleda na stvari, znaš, totalno se uplašiš kad skontaš da ljudi uopšte ne razumeju kako je recimo došlo do levice. Mislim, oni znaju tehnički da se to desilo, pa su oni u Francuskoj seli jedni levo, jedni desno, ali to su priče za decu. Znaš, ne možeš da ti tako postaviš stvari, znaš. I onda kad ti neko nametne neku stvar, recimo ja sam ih pitao, jer znate vi šta je zajedničko, pazi šta nisu znali ljudi da mi odgovore, koji su predaju politiku ili nešto slično na univerzitetima ili u školima ili pojma nemam. Kažem, znate li šta je zajedničko sa Habsburgskom monarhijom, pravoslavnom crkvom, Albanijom, Srbijom i Rusijom? I oni kažu, ne znamo. Ja kažem, zastava. Kažu, pa kako? Pa dvoglavi orao, to je zastava Vizantije, istočne rimske imperije. I to je sad oficijalna zastava Grčke, a ne samo Grčke, svih pravoslavnih crkava. I Habsburgske monarhije, znaš, koje su između ostalog i vladari Svetog rimskog carstva. Ako ideš da čekiraš, znaš. I onda, brate, ljudi koji ne zna te stvari predaje tebi politiku. Mislim, razumeš koji je problem danas? Jer su tako rekli neki ljudi tamo, pa to nije tačno, oni ne znaju ni isihastički spor, ne znaju ni bogomile, ne znaju ni patarene, ne znaju ni zašto niko nije mogao da pobedi Veleš u Mostaru, razumeš, mislim, sramota, znaš. Mislim, nemaju dužno, ne znaju koja je Mate Parlov, Velibor Đarovski Đaro, znaš, neki neuki ljudi, a znaju isto vreme šta nosi Beyoncé, znaju ko je Mogherini i znaju ko je Ronaldo. Pa to je meni, znaš kako izgleda, brate, da nas neko zajebava. Pa to je tako kad se preskaču stepenice, da. Pa tako je. Jer se azbuk učio da, počinje od da, ne počinje od tako. Tako je. Sad taj način što si ti opisao, zapravo vašeg funkcionisanja benda, odnosno u tom tekstualnom smislu i ono kako funkcionišete u stvarnom životu, me donekle podsjeća zapravo na ono što radi Damir Avdić. Pretpostavljam da ga slušaš. Zapravo njegova pojava na bini je sušta suprotnost od njegove pojave u stvarnom životu. A opet, ako ga malo poznaješ i kad malo razmisliš šta priča i ovako, vidiš da je to zapravo deo jedne te iste priče, samo je pitanje na koji način ćeš tu istu priču prezentovati javnosti. Slažem se definitivno jer poznajem Damira, on je naš drag prijatelj, bili smo i na istom labelu i sam veliki poštovatelj, kako vi kažete, ne znam, veliki fan njegovog dela i stvarno je fantastičan čovjek i drago mi je da sam u istoj eri sa takvim autorima, znaš. I znaš šta je jako interesantno, postavili su mi pitanje u Americi da li se ja osjećam da sam kao još u fazonu kao da živim recimo u Jugoslaviji, znaš. I ja kažem pa da, na neki način kao osjećam se jer recimo ja repetitor računam kao domaći band, razumiješ? Me je repetitor, kad vidim ja Milenu u Skoplju, kao da je došla iz kvarta Aerodrom, znaš, kao isto Novi Beograd u Skoplju, Novo Skoplje. Tako osjećam te stvari, sutra dolaze Artan Lili, razumiješ, kao Slačalo, znam 100 godina, bili smo tu zajedno, sve okej, razumiješ? I to je dokaz bliskosti, pazi, mi radimo i neki biznis, oni dobiju honorar, ja sam tu menadžer, razumiješ? Dođu ljudi, ali nije to poenta uopšte svega toga, znaš. I ako sam ja kao Titov pionir, recimo, koliko i da su nas lagali, nešto naučio, bilo je da podelim sendvič, znaš. Ali nije to izmislio Tito, to ljudi su, jako su glupi, nije su to izmislili komunisti. Brate, tako smo mi živjeli od uvek ovdje, ako imaš sendvič, podeliš ga na pola
ili ako ste 3, ili tako nešto, znaš, ili ako neko napravi dobru pesmu ili nešto zna, šutira trojke najbolje ili žonglira ili ne znam šta, ti dođeš, daš mu ruku ili daš joj ruku, kažeš da si super, ili ako je neko jako lep, ti mu kažeš jako si lep. Znaš, jednostavno si ljudina, znaš, boriš se da si ljudina, ne boriš se da si neki tamo rob koji radi od 9 do 5 i ne želim uopšte da vređam nikog jer ja radim od 7 do 7, znaš, ali fora je da i kad radim od 7 do 7 znam da nisam rob, znam da to volim da radim, ili kad radim stvari koje ne volim da radim, znam da ću doći kući i da ću raditi stvari koje volim sa ljudima koje volim i to je to. To je Balkan. To ne smemo nikad izgubiti, znaš. Zašto kad ideš u diskoteku u Amsterdamu, odmah znaš ko je iz bivše Jugoslavije, ali brate, odmah. Znači pogledaš ekipu, sve to Čirokana, sve, ali odmah primetiš. Prvo su najbliži bendovima, kupili su ploču obavezno, kenjaju nešto obavezno da se bendu kenjaju, da se bend prodao, ali ipak će podržati ploču, znači pravi ljudi. Ja se držim one kad sam već napomenuo Slačalu iz Artan Lidija koji sutra dolazi i jako se radujem. Sad sam mu bukirao smeštaj, želim da se dobro osjećaju i tako. On je jednom meni rekao, jer sam ja poznat u tom rock'n'roll svijetu da sam kao dosta konfliktna ličnost, kao da sam bipolarni zajeban frajer, znaš. Aha. Ali ja sam to naučio od starijih, znaš, od Novog Vala, svi ti beogradski, zagrebački bendovi koje sam ja sreo sad dok sviram, znaš. I njima sam ja možda simpatičan, znaš, jer vide sebe 20 godina pre. I ja sam to od njih naučio, da moraš da si sa menadžerima loš, znaš, sa nekim lošim kolegama isto loš, jer inače zgazit ćete, znaš, a dobri ljudi sa dobrim ljudima ćeš uvijek biti dobar. I kaže Bojan, Vasko, ne brini brate, ja sam se žalio, znaš, da kreće negativna kampanja oko mene, mi pričamo kao kolegi i prijatelji, on kaže, Vasko, super si. I pazi ovo, upamti ovo, jebeš čoveka što je sa svima dobar. Car, Bojan Slačala je car, to je Balkan, brate. Malo se svađamo, ali tamo kreće ko se bije, taj se voli, razumeš? Pa koliko te ta do it yourself filozofija negdje troši? Prije svega, evo sada si spominjao i menadžere i više manje svo to neko zlo koje se okuplja oko raznoraznih bendova gdje je izvođač i gdje su autori možda zapravo posljednja rupa nasvirali kada dođe do to neke preraspodjele para, ako ih uopšte i bude. Do it yourself je u tom smislu poprilično zahvalno, ali je i poprilično iscrpljujuća filozofija. A znaš u čemu je fora do it yourself? Do it yourself isto je nekad zaglibio kao što je zaglibilo kršćanstvo ili islam, znaš. Kao tako je neko rekao i to je to, nema sad mrdanja, znaš. Rekao je recimo Kras ili Ion Mekaj su rekli 1979 nešto i nema mrdanja ili Jello Biafra. Do it yourself, recimo taj stav je ubio i punk, znaš. Ta 3 rifa i čao prijatno, taj imidž i ti si sad vojska. Ali to ne primećuješ, nego drugi su, kad vidiš Muriju koji su isto obučeni, ti njih mrziš. Ali kad vidiš punkse koji su 100 punkse u Čirokanama, onda to je okej, to je dobra vojska. I ti dupli standardi omekšuju ideju i na kraju ljudi odustaju od tih ideja. A do it yourself je mene naučio lično jer sam ja menadžer benda, ja sam menadžer benda s propagande, od samog početka. Ali do it yourself je, mi smo radili sa puno drugih promotera, menadžera koji su na tlu Jugoslavije jaki menadžeri, znaš. Ali fora je da oni moraju, iako su oni zajebani menadžeri, oni moraju da prođu još jednog zajebanijeg menadžera, to je menadžer benda s propaganda. To je do it yourself. Da mi istimo menadžera, to je član benda, to je čovjek koji piše pesme ili u najgorem slučaju neko koji bar vozi bend ili na svim probama, tako. I tu nema prodaje, jer ti odlučuješ, a na kraju kad mi dođemo i zove nas, recimo Exit Festival, tako, oni imaju svog menadžera, mi se dogovorimo i sviramo, znaš, ali zna se da nema mrdanja što se tiče našeg nastupa i, znaš, da totalno, ako me neko pita koji su ovi vaši standardi, to je multinacionalni, festival multinacionalki, fora su pare i sve te priče, ja kažem da, tako je, ali onda zašto ti stavljaš benzin? Zašto si kupio Macintosh kompjuter, a? Zašto imaš mobitel? Onda ajde da se nađemo u šumu i da vidimo kako ide stvari, znaš.
Фора е да никој не каже да сме ми савршени, него do it yourself е дефинитивно модел кој се мора одржати, а пази, највеќе do it yourself су били Къртис Мейфилд, Джеймс Браун, Френк Запа, Брус Спрингстин. Значи Брус, зашто го зову шеф? Затоа што е он do it yourself, нема мрдање код него, може да дојде и Ахмет Ердоган, могу да дојдат сви, али кад каже, само иди и погледај како Литл Ричард 87 година посхумно доделјуе увеđuje Отиса Рейдинга у Rock and Roll Hall of Fame. Значи, Литл Ричард е био први лик кој се прочу, он е био први популарни човек, утицао на Битлсе и на све, значи он е био први нормални човек кој се прочу. И он сви обично, значи Фли, Еди Ведер, nije bitno и Кит Ричардс и Мик Джегер, кад они причају кад е индакшн на Rock and Roll Hall of Fame, причају 4 до 5 минута. Али Литл Ричард 12 минута. Пева и на крајот долази Ахмет Ердоган из Atlantic Records да го макне со стеџа. Тоа е do it yourself. Да со него оставили, он би био таму сат времена и со свима се обрачунавао, заебавао се. Знаеш зашто? Do it yourself е тоа да он е све тоа урадио од почетка, све зна. Како се принта, кој е кога заеба, он зна, он не чита прича, прича су писани према njemu. И онда, кад си ти do it yourself прича, ти починеш да pričaš причу, ти починеш да пишеш причу. То су урадили у Чикаго, сви, и Айзак Хейс, они су сами написали историју чикашког звука. Еден од нив е постал градоначалник Чикаго и они се договорили док сме живи, jer полако умири људи да ми напишемо, тоа е do it yourself. Хенри Ролинс е сам написал своју и сад е тоа. Друго е кад ти читаш неки менеджери, кад читаш Девид Боуи задњу биографију, конташ да се све лагали менеджери, али они менеджери кои све знаа. Иначе менеджер бенда е био Девид Боуи лично. Он е ангажирал човека кој ќе радите за себе. Сви велики људи кои се успели су били сами себе менеджери или дошли су на неки начин из do it yourself сцена, чак и Битлз кои су све из почетка изградили, знаеш. И затоа су задржали тај став до краја. Тоа е do it yourself, Крас, Фугаци, е само продолжетак свега тога, знаеш. Definiše li u tom smislu ono što Bernie iz propaganda radi zapravo, kao što si ti negdje rekao, zvuk i riječi iz Skoplja, definiše li Bernie iz propaganda zapravo zvuk Skoplja? Pa, mislim, bezobrazno je da kažemo da mi nismo rekli da smo zvuk Skoplja, nego da smo mi zvuk i riječi iz Skoplja. Ali, a ja te pitam da li definišete zvuk Skoplja sada, novi zvuk Skoplja? Definitivno smo jedan od bendova koji biće пример, recimo kad neko kaže šta se dešavalo u 2000-tim godinama u Skoplju, znaš, bit ćemo jedan od tih bendova koji će ljudi puštati drugima, znaš, to je fakat. Dobili smo i par nekih nagrada, razumeš, znaš zašto? Ne zbog muzike, nego da smo iz Skoplja. Nekad, Skoplje je najveći mali grad u svijetu i najmali velik grad i obrnuto, znaš, jer u Skoplju svi mi hoćemo da držimo taj stil, iako smo 700.000, želimo da mislimo da živimo u malom gradu. I jednostavno imaš utisak da svi znaju svakog. Onda Bernie iz propaganda, ako tako gledamo stvari, smo tipičan skopski bend i radimo tipičan, jer naša muzika je ako pričaš o rock and roll muzici, najveći makedonski bendovi, recimo tipa Mizar, Падот на Византија, Анастасија, su, ali nepoznati, jer najveći makedonski bend je Lepi Sol, to je svima jasno i tu nema mrdanja. Ali su imali, kad ja sedim sad sa Gorazdom, sa Goranom ili sa Vrtevom, mi imamo ist ukus. Poštujemo John Cage-a, poštujemo Joy Division, volimo Otis Reddinga, razumiješ, slične priče, i tako definišemo ovaj zvuk. Naš koji ima dosta tih, ako slušaš lepo Bernie iz propagandu, primetit ćeš milijardu narodnjaka, znaš. I u melodijama i u ritmovima, ali mi to nikad ne furamo više od 10 sekundi, znaš.
u jednom trenu, pa to povtorimo opet, znaš, i to je recimo skontao Marko Brecelj. Marko Brecelj kaže, vi ste narodnjaci, totalno. Kao totalno imate narodnjački ritam, znam, kažem, to je to. Čovjek slušao muziku, znaš, tako da smo definitivno zvuk i reči iz Skoplja. Ali to nije otišlo u onom smjeru u kom je otišla recimo Dubioza kolektiv, koji bi mogao napraviti neku paralelu u vrijeme kad su oni nastali i ono šta ste vi radili, međutim oni su otišli možda ne toliko ideološki, ali i u tom zvuku i puno su pristupačniji eto toj nekoj široj javnosti. Recimo, mi iz Bernas Propagande jako poštujemo Dubioza kolektiv i znamo se osobno. I nastupali smo i tu zajedno na tim protestima, znaš, u Skoplju, tako se desilo, oni su tu nešto snimali, bili na turneji. I mogu da ti kažem da, ja sam rekao njihovom menadžeru da bi oni trebali da se zovu sad Novo Belo dugme, jer su definitivno najpopularniji bendi, drago mi je da ih ljudi vole i drago mi je da koriste folk muziku, jer to je jako lepa muzika, to je naš blues. Jer to što sve crnci sviraju, to je njihov blues, tako koje ima afričke korenje u svemu tome, tako da zašto ne bi Dubioza kolektiv koristila svu tu muziku. Onda kažem ti da drago mi je da isto oni nisu izgubili ni oni svoje sjećivo, znaš, u svim tim pričama, iako su jako uspešan band. I definitivno trebamo se mi sa underground scene odučiti da kenjamo po bendovima koji su popularni i recimo možeš ih vidjeti na nekim kanalima koji su za narodnu muziku i tako dalje i tako dalje. Jer ipak njihova poruka je bitnija jer recimo mi imamo perspektivu od ljudi koji žive u velikim gradovima i sve je dostupno, znaš. A drugo je kad imaš band koji kao Dubioza kolektiv koji možeš vidjeti kako sviraju po malim mestima, tako. Ili kako možeš ih vidjeti, znaš da su oni iz manjeg grada, razumeš, to je jako bitno i postali su uspešni, znaš. Oni su jedan primjer kako uspešan primjer, znaš, i model za to kako može jedna lokalna priča, tako, iz lokalne sjebane zemlje, mogu da kažem, Bosne i Hercegovine, znaš, koja je fantastična zemlja po svemu, po ljudima, po prirodi, ali po politici je sjebana baš zbog tog protektorata. I onda Dubioza kolektiv u svemu tome su izašli i su pokazali su jednu jako, pored te kritike, oni su pokazali jednu jako dozu ljubavi i tolerancije, znaš, nikad nisu napadali ljudi koji su iz različite religije ili nacionalnosti, razumeš, uvijek drago mi je bilo i vole ih ljudi iz Srbije, iz Hrvatske, svugde, znaš, jako su bitni zbog toga, znaš. Mislim, ja ne slušam takvu muziku uopšte, meni se muzika Dubioza kolektiv ne dopada, razumeš, ali Dubioza kolektiv mi se jako dopada, znaš. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Spomenuo si Marka Brecelja, a koliko se sjećam i sami spomenuo kad je riječ o vašoj muzici, a što vas je nazvao narodnjacima, nego je, kako ono rekao, spomenuo je da ste kao bombona od karamele u kojoj se nalazi kamen. U sredini, da. Ližeš i na kraju kad zagrizeš, polomi ti zube. Da, pazi, mi smo par puta u našoj karijeri, par velikih menadžera je došlo meni i u lice je reklo da sam ja upropastio band. Da sam najgori menadžer u istoriji Jugoslavije, znaš. Da bi svako drugi od ovog benda zaradio puno para i znaš. Ali ti ljudi ne znaju jednu stvar, znaš. Oni ne znaju naš band. Da bi bio band, ti trebaš poznavati ljudi u bendu. I ljudi u bendu trebaju poznavati druge ljudi u bendu. I onda postoji nešto što se zove izdržljivost materijala, znaš. Koja je najbolja definicija, koliko da je kruta, najbolja definicija, izdržljivost materijala. Ja mislim da, što se tiče toga da je Beres Propaganda svjetski šampion, znaš, u izdržljivosti materijala. I onda kad ti imaš izdržljiv materijal, to ti je kao televizor to ti je kao mašina za pranje veša koja traje 40 godina. Nije najbolja, ali opere veš, znaš. I mi bi htjeli da budemo ta stara mašina koja pere veš, ali pere naš veš, znaš, cijelo vreme i jednostavno ne možeš imati sve pare na svijetu, ne mogu te svi voleti, znaš, i ne može se sve srediti i rešiti u 10-15 godina. Priča traje, znaš, svako ima, što bi rekao Johnny Štulić, svako ima glavu pa nek misli i želimo im sve najbolje. A najviše želimo najbolje samim sebi. Pa da, mislim da odatle treba krenuti, ako ne voliš sebe nećeš, ili cijeniš sebe, nećeš cijeniti ni voliti ni druge, da? Tako da vidjet ćemo, znaš, vidjet ćemo šta će se desiti. Ali mi smo ipak, znaš, recimo, i to je jako bitno, znaš, kad mene pitao jedan novinar kao što si ti, koji poznaje teren, poznaje tematiku i znaš, zna da izvuče sve i svašta od ljudi. I kaže meni kao, Vasko, šta je vama cilj? Evo recimo, kad ti sanjaš nešto o Beres Propagandi, koji je vama cilj? Ja kažem, nama je cilj 300 ljudi svugde, u cijelom svetu. Kao 300 ljudi u klubu, 300 ljudi svugde. Kažem, brate, pa to je, nije tako neostvarljivo. Kažem, sad smo mi 50 ljudi svugde, znaš, ako uzmemo prosek. Jer statistika je naš najbolji prijatelj. Statistika je najbolji prijatelj čovečanstva. I postoji onaj sajt koji možeš sad online provjeriti koliko ljudi umire u ovom sekundu. Da. Izdaje, znaš. Koliko se rađa. Da, tako da, brate, to je to. Nema tu prostora za improvizaciju, nema prostora za prevare, mislim, to će se osjetiti, jer vreme opere sve, na kraju ostane samo goli kamen. Dajmo sada, možda pred kraj ovoga razgovora, da se malo pozabavimo samom scenom makedonskom, skopskom. Postoji li bilo šta, odnosno da li je sve u Skoplju i koliko si zadovoljan samim postojanjem? To je nešto zapravo o čemu vrlo često zapravo pričam kad god imam goste koji dolaze iz tog muzičkog svijeta, jer nekako mi se čini kad god da se priča o tome, da se uvijek priča iz neke doze nostalgije, zapravo nekako u neko vrijeme ranije da je uvijek bilo bolje, a rekao bih da je scena bila makedonska, bila u Srbiji, bila u Hrvatskoj, Bosni, vrlo živa i možda življa nego ikada. Pa da, ja se slažem definitivno da su jedno 15-ak bendova koji sad sviraju recimo u zadnjih 10 godina, da su postojali u 1980. bili bi bar 7 puta popularniji od nekih bendova koji su sad legende, znaš. Ali to je što sad mi imamo, to se naziva u istoriji herojsko vreme, znaš. Jer u 80. godinama nije bilo baš herojsko vreme, znaš. Super su bendovi, su bili super, ne želim sad da kenjam po tim bendovima, ali mi kao sad, recimo, mlađi bendovi, nama je ne cilj, nego nama je dužnost da mi budemo bar jednako dobri kao ti bendovi, znaš. I nije tu sve uvek u popularnosti. I recimo da ta generacija, kad sam napomenuo već Repetitor, znaš, evo Artan Lili, znaš,
Postoje puno bendova svugde koji su jako dobri, oni su svesni da hoće da se upišu u istoriju, hoće da ih pamte, znaš. Isto kao što su htjeli i Orgazam, i Charlotte Acrobata, i Haustor, i Doli, i Disciplina Kičme, i svi ti bendovi, znaš. I Prljavo kazalište, i Jazra. Jednostavno sad samo mi nemamo te velike medije, nemamo te velike izdavačke kuće, a medijski prostor je veći nego ikad. Ali, jer je herojska doba, onda postoji, kvantitet je jako velik, ali rekao bi da je i kvalitet jako velik, jer kad pogledaš sve te regionalne liste, ako je top 10 liste, ima bar 4-5 jakih hitova. To su nepoznati bendovi koji niko, recimo, ne spominje, znaš. Recimo Valentino Bošković, to je bend ubija, brate, ja čujem prvi put ploču, napišem im poruku kao ja sam Vasko iz Skoplja, slušam vaš album, najbolji ste, kao obožavam vas, znaš, puštam vas na radiju, pričam ljudima, stavljam vas u mixtape i te priče, znaš. I onda ovo je ovo što se sad dešava na tom području te bivše Jugoslavije, je pre nego što se izdavačke kuće, situacija kad pre nego što je Siniša Škarica otišao da čekira Charlotte Acrobatu, znaš. To je to, sad smo mi radimo sve što možemo, i ako ovi bendovi sad ne postanu toliko popularni, ostaće brdo te ekipe koja je radila koncerte, održavala sve te top liste, razni novinari, promoteri, znaš, mlađi ljudi koji rade videa, jednostavno osjećaju to kao svoju dužnost da generacijski nešto kažu, znaš, jer u jednom trenutku kad shvatiš da si borac, znaš, onda ti kreneš i boriš se sa svojim oružjem koje raspoložiš, znaš. Naše oružje, koliko da to zvuči ofucano i milijardu puta rečeno, naše oružje je umetnost i ne postoji drugo oružje, znaš. I kad ja kažem ljudima kao, znaš, dođe ekipa, kaže, samo vi idete, varite okolo, pijete, zajebavate se, kažem, brate, a šta si ti uradio za Makedoniju? Kaže, a šta si ti uradio za Makedoniju? Ja kažem, 15 albuma, brate. 15 albuma sam uradio, piše 1060 Skopje Makedonija na svim tim pločama, razumeš? A nisam tražio ništa. Nas to zanima, znači ne hoću ništa ni da me daju, ne želim ni da mojim srpskim i hrvatskim i bosanskim i kosovskim i bilo kojim slovenačkim kolegama ništa daje država. Samo želim da prave pravu muziku i da sami ljudi dolaze, njihova publika, da hoće da im plati kartu i da hoće da kupe svoje ploče, jer znaju da će ti ljudi opet na kraju dana, kad ja objasnim mojoj mami, kaže moja mama kao, Vasko, pa šta koja ti je matematika sa ovim bendom? Ja kažem, znaš koja mi je matematika? Kaže, finansijska. Kažem, finansijska, ja ti zarađujem kao klasični šljaker iz Makedonije. A to mi daje pravo da kažem mi narod. Znači, to mi da pravo da kažem mi narod. I onda kad i Benas propaganda nekad zaradi puno para, recimo kad proda 1500 i 800 i nešto karata, znaš, mi se isto ponašamo kao da zaradimo i 150 eura, razumeš, koja je neki prosek plaća ovdje. Jer to je što ti očekuješ, tvoje je da platiš račune, da podmiriš sve to, hrana, kupiš instrumente i život počinje kad kreneš sa probom, kad kreneš sa sviranjem, kad ovako pričaš sa ljudima. I to je to, znaš. I ja im kažem svima, brate, da to je naša moć, da to sad ovi bendovi ne trebaju shvatiti kao hendikep, da još ti stari bendovi uzimaju velike honorare sa nekim starim pesmama, znaš, nisu napisali pristojnu pesmu 15 godina, ali nema veze, znaš. Jednostavno mi ne trebamo se sa njima uopšte ni trkati, ni ništa, znaš, samo trebamo raditi svoj posao i biti na terenu non stop i raditi dobre pesme, to je naš posao, ne trebamo se sekirati o drugim stvarima, sve će doći, da li je kazna, da li je nagrada samo, šta si uradio, to ćeš dobiti, tako. Slogan inače ove emisije umjetnost je najjače političko oružje, a to je upravo ono o čemu ti sada pričaš. Pa brate, znaš kakvi smo ti mi umjetnici bez propaganda, a? Mi ti, brate, sami vučemo pojačala i svi, Artan Lili su takvi, i znaš, kao i repetitor. Kao sve radimo sami furamo
комби, сами букирамо, сами чистимо, знамо и да истовараме камионе, да растовараме камионе, да местимо разлаз. Знамо све и свашта, брате. Оно као јеби га, брате. Едино само да можем да слободно радим своја музику. Имали смо вака рецимо емотивна прича со едни моим драгим пријателjem Џани из бенда Полска Малца из Кршка. Мислам да се сеќаш тог бенда. Тој био своевремено најпрогресивни бенд во Југославија и Џани ми е постao јако добар пријател и он е еден од разлога зашто ми редовно свираме у Кршко, знаеш, 4 албума, 4 концерта, знаеш, у Кршко. И причамо и негов е стари био на Галебу, на броду со Титом. У војсци, док е био у војсци и он е јако заволел македонску музику, знаеш. И ми задни пут идемо да посетимо нега, попиемо кафе, тоа е нека мала традиција наша со неговом фамилијом. И негов стари, нека здрав и жив, има 80 плюс, пушта македонску музику и тако ми седимо, уживамо на том брду и причамо о слободи, знаеш. И то, причамо без патетики, баш сирово. И Џани мени каже, Васко, знаеш šta е за мене слобода? Ја кажем, Џани, баш ме занима, човече, хочу да научим нешто од тебе. Он каже, видиш она брда онде? Кажем, видим. Све док могу да идем до она брда и назад, до дома, онда сам ја слободен човек. Тоа е тоа, брате. Тоа су мои идоли, разумеш? Мислим, баш ме брига за Кит Ричардс и за Мика Џегери, за Металику и за Rage Against the Machine, разумеш? Više me zanimaju ovi naši, koja ta ekipa, znaš. Da, sloboda koja je poprilično česta u našim ustima, poprilično često izgovaramo, a rekao bih da zapravo ne znamo njeno suštinsko značenje. Nikako, evo, svakodnevno je izgovaraju i na ulicama, i po parlamentima, i u ratovima, ali zapravo je sve iluzija slobode kao onaj festival na kom ste i svirali u Bečeju. Iluzija slobode, da, ali pazi, anarhizam je to lepo definisao, iako, znaš, kaže, kad tvoja sloboda, tamo gde tvoja sloboda završava, tamo počinje sloboda drugog čoveka. Ili I to uvek prvo znaš. Da ima, sloboda ima granice, znaš. A to kad nekome nametneš, jer mi verujemo u autoritet, ali autoritet elokventnosti, ne autoritet snage. Jer država je jako zajebana i lukava institucija, a lukavstvo je ono oružje đavola, to svi znamo. I ona trudi se da banalizira stvari. I uvek помеша се земја со држава. Значи тоа држава увек ради, да жели да узме земју да биде иста кој држава. Тоа не е уопште исто. Држава е, луѓе рачунају да увек е држава нека нова империја која узима пари од тебе и терате да ова радиш и ова радиш. И тоа не смемо никад заборавити да тоа не е исто. Или онда кад причамо да авторитету, и држава е узела авторитет, али банализирала ga s time da njihov autoritet svih država, svih državnih funkcionera je snaga, autoritet snage. A istiniti autoritet ljudstva, i zato volim anarhizam, je autoritet elokvencije. A to znači, ako, recimo evo tu je moj kolega Ljupa, on sad montira tu neku emisiju. On je za mene, za montažu, autoritet, jer ja pojma nemam o montaži. I ako Ljupa meni kaže da ja stisnem enter, ja ću da stisnem enter, jer ja njemu prvo verujem, jer tu radimo zajednički posao i on je za mene autoritet. Ali ako sad trebamo da igramo, recimo, ping-pong, onda će Ljupa izgubiti 21-4 od mene, jer ja sam stara škola mesna zajednica Vlaje, zapadno Skoplje, Lopolesku, Primorac su bili moji idoli i onda sam ja za njega autoritet u ping-pongu. I tu se ne raspravljamo. I kad ljudi to nauče, onda sloboda sama izađe, znaš. I onda sve postane logično i svi shvate da ne postoje glupi ljudi, nego postoje samo lenji ljudi. Glupi ljudi su leni ljudi koji veruju drugim glupim ljudima. Koji su isto leni ljudi, koji veruju drugim glupim ljudima, koji su leni ljudi, koji veruju vrednim ljudima, koji su zli.
i tako nekih... I tako neograničeno. I tako neograničeno sve dok multinacionalke nestanu, a onda će da se nastavi neko drugo, jer bez dobra ne postoji ni zlo i to je to, znaš. Samo da je 51% belo, znaš. Da. Ne, to je to. Vasko, još jedno pitanje. I završavamo razgovor, već sat vremena pričamo. Super smo, odlično nam ide. Jednu stvar za koju sam se zakačio i tu sam umro od smijeha kad si mi rekao, baš sam nedavno i bio u Mostaru, zašto Velež nije mogao da izgubi u ono doba u Mostaru? Velež? Pa, brate, pazi, ja sam recimo gledao tu u Skoplju kao, sad ne znam, recimo da sam bio 6 godina, ono. I tad sam htio da budem sportski komentator. Znači, kad su mene pitali, recimo, to je bilo, ja sam krenuo u prvom razredu, znaš, na 6 godina. I mi smo bili ona ta priča, znaš, kao jedni od zadnjih pionira te fore, ali realno te godine u Jugoslaviji, ja kao pamtim svoje detinjstvo, bile su ono ludilo super za mene, dobre, znaš. I onda sam pratio nogomet, fudbal. I onda je bilo u Veležu, su igrali Semir Tuce, Kodro, Kajta, znaš, ono, jaka ekipa čovječa, nema šanse. I onda su oni tu, Vardar je bio ono zajeban isto u pičku materiju, znaš. I brate, mi smo bili ultra zajeban tim koji je ono gubio zbog politike, razumeš, te fore. I dođe tu Veleš, rasturi nas i polomi nogu Tuce našem beku, brate. Pazi, centar polomimo nogu, brate, i ovi naši aplauz, koji jebi ga, brate, ovi su luđi od nas, znaš. I to ti je, znaš, uvijek sam ja to pričao da i Bernas propaganda i ja tako gledam i Bernas propagandu i Makedoniju i moje prijatelji i samog sebe kao neki mali tim koji je u prvoj ligi, znaš, ali ono 13. mjesto, znaš. Da. 13. mjesto jer nemamo sponzora i nije nama cilj da kupujemo ekipu iz inostranstva, nego idemo sa lokalnom ekipom, naša deca i na kraju, brate, ono, 13. smo, ali ovi koji su prvi uvek ne jebu kod nas, ono, jer imamo ludu publiku, razumeš? I ono, u tom smo fazonu, malo ono hip-hop, malo reperski, znaš, da ono, jednostavno ne damo se nikome i volim kad idem, recimo, i u Mostaru i bilo gde, brate, znaš, u Kijevu ili u nekom malom mjestu, Nižni Novgorod u Rusiji. Aha. Ameriki kad vidiš da se i ljudi isto tako osjećaju, znaš, kao da su mali tim, 13. mjesto, ono, i nikog ne jebo jer su lokal. I vidjet ćeš i tamo dobar nogomet, znaš. Jer sada je jedini nogomet koji valja je ženski nogomet. Jer sadrži onu lepotu 80-ih kad i ti kao publik imaš vremena da pratiš tu lepotu driblinga, inteligencije, znači online. I duha prije svega, rekao bih, što nedostaje ovom. Jer kad se vera kompromitirala sa organiziranom religijom, jedini koji su ostali, a da su pravi svešćenici, su sportaši i muzičari. Jer jedino oni okupljaju jako veliku masovnu ekipu bez prinudbe, znaš. Jer ti Trumpa vidi puno ljudi i papu, ali to je sve sa prinudbom. A nikog ne treba da dođe da pogleda Darka Pančeva, znaš, kad je igrao, ili sada ono, Nikolov, likako ga ja obožavam u Vardaru, ili Rista Vrteva, ili Gorana Trajkovskog, ili Koju, znaš. Facebook nije prinuda, razumeš? Prinuda je kad te neko plaće i kaže ti moraš jer si dio ove stranke da dođeš na prosvjet. Da. Vasko, hvala ti puno na razgovoru. Pozdravi puno ekipu. Hvala ti puno. Makedonija, da. Hvala ti, brate. Pozdravi puno društvo. I šta da ti kažem? Fight the power. Fight the power back, to je, brate. Power to the people. Kupek.
nadležan. Tik, tak, tik, kriza, pukaj. Ima li nešto poubavo i posvetno koga bez oružja, na najdemokratski način, so referendum, se rešava za sudbinatu i suverenostima na sopstvenata država? Referendumot je odgovor na istorijskite nepravdi, na site stari i novi aspiraciji prema Makedonije i makedonskijot narod, na site obidi za negacija na samobitnosta. So verbata vo sebe se glasaše za sebe. Тој ден над Македонија се роди ново сонце на слободата. За светот, за меѓународната јавност, прогласената самостојност представуваше предизвик да се соочат и да ја припадат новата реалност, Република Македонија. Сите години беа години на опасно живење, притисоци, искушенија и закани. I red je da ovaj razgovor završimo himnama, čisto da ga podvučemo. Dosta je bilo anarhizma u ovoj emisiji, dosta u ovom 184. kupeku. Od sad pa nadalje i u buduće samo niz laku, samo uz zastavu, samo uz himnu, jer država, to smo mi. A, dosta sam i ja srao. Vrijeme je za pozdrav, spuštamo loptu za nas zemlju, So Long My Friend i Nelkot. Do slušanja, do 185. izdanja. Crossed into red, never cared
my chest, the other clung beside. Silence is my friend, it swears at my needs, it knows by heart what is best for me now. No one else I want to hear, nobody want me now. Bio je ovo, dakle, Vasko Atanasovski i Bernis Propaganda, 184. kupek, koji smo snimili i slušali prije nekih 8 godina. Mi se čujemo narednog ponedeljka, nadam se sa jednim potpuno novim kupek izdanjem. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umetnička programa od edukativen karakter. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Program kulturartistik me karakter edukativ. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetniški program izobraževalnega značaja. Kulturno-umetnički program edukativnog karaktera.